billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wakomori watukufu, wakomori mjihunda wa harumwe masiwa, wakomori mjihunda wa bonzewe mwe masiwa. Sirenge fursa ino suko leo banu njerji tekeleze mbabe au kari fatifanya insemeni njarongoa. Haini mdunge na ngabo wafasiriuza hao watuonelewa. Sha mimi kawaida ya hangu mimi ujua kufanya insemeni ya dijuru kakanrongoa. Yuni kawaida ya hangu wakati winji. Nafikiruka na haini mdunge na ze barnamaji zahe, neze programu zahe, neze nongo zahe. Abonge siwenda heze barnamaji. Samfikiri karambo mfumbili njarongoa. Shatuka kabatizila yao zalazimu zambishihe shande neze barnamaji zikazi inji harumwe semeni inu lishatunge sara tukaushina rahunda nafasi raji organize rajipanga rarongo mbabe rajitamka mbabe. Abonge tirenge fursa ino suko leo. Naam, alaikum salam. Jerji tamke mbabi harumwa ndongo zinji halisi. Abonge nywandu masamanji ya banu do kari meni partage video hawinji ile watu honda bahati waone wa parsa notification wa receive kanza jebanu jerji tamke hauraji leo harumwa ndongo zinji zabira harumwa mfumu ngamjoka abo harumwa mfumu abo ndongo zinji karjashina rajitamka. Amwina wakati narongoa wa mwiso tifanya video banu tikauonesa ndongo za mbwaza mbishiha za husu madanganya ya hari yafanyishiha harumwa ile daula empo. Fikiri karango siku hiyo njarongo ilade dimanche abo leo 7 jours. Abonge wakomori watukufu ezento saza hanyu haini bahanu kamdo mjihundrao roalo komori roalo bonze dombushirani bahati njema ya khairi na baraka. Wa alaikum salam haji mbaye swali mjaili ka ngani harumwa rehma na amani adanyaze famiza hanyu. Abonge wakomori shamfikiri hama na msamani rabiransi. Abonge samahani baba latika urengeza mbabe rido ilile juwali titonjia hunu ndani pia. Abonge Dominikani zinto saza Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa komori watukufu ni mwanjia banu habasa na nyimjoka hunde bahati mrangali ya usoni hore ndao. Tikusudi njenjie direkte banu leo. Shakabli ya rahane jandi saze mada za nihati banu. Do ubushuria ya mwanama zuki wangu bol tulemze bahati njema ya khairi manaha kaudhahirisha indola ya leo iko pari rikabo heze roho Mwenyezi Mungu na huwe mwishiliano mwema daone mndu mshahaho neze fami hizo mbili zikiharuma rehma na amani hizo deze dua njoho mbelea na mahaba mema na wana na mali insha Allah taala jailie yezi ya ufujari ilo harumensi ya hatu irohe haraka rujoho enda babanu si wasaya haumduja boltu si wasaya sisi zenongo za hatu ngarazilinda wa harumwe mabango ya homi jini hatu shati damunuriliyo. Abonge tijabanu leo njitekeleza mirongozi banu. Abonge wakomori na muelewe ndo hizo rutoka hamba banu paske wanadamu wenji warangalia wa banu. Wanadamu wenji ikao wausaziduku wakwadu fanya komanteri wotu angalia ze direkte za hatu zinu. Ngabu wao ikao wufanya ze komantere ngabu wao partage yonde namna ngabu wafikiri ani izo warelewa zlatini hizo sisi ratamoniani
ani zila sisi ngabu wandu hizo warifikiriu iza silizo waratia moni ani hatusha ani ilade akili hao wanu yarudia anu na banu haini mwanadamu ngeno wandu ya ishia ya parsao ziransenyi mazahi haini mwanadamu ngena iho ya virao ya hundrao ziransenyi mazahe ya jitekeleza obanu yabonga bo wandu ikao waluha na hiyo mikala wahamba banu mikala wahamba mi direct mikala wahamba banu wandu fatihu ya wanikao confiance wenji wao do warambia weze rongoza fatihu amini ukazoko elizo rambi wao kesa suwa mahakama kesa suwa finansi kesa suwa ministère affaires étrangères hauti jinda hubi ngam amini ukana o wanadamu wenji warinkauze ransenyima za hatu rizamba obanu rijitekaliza o parce que banu ngana nadhimu mwanadamu ya elewe ndondondro na nike intelligent hata chaque que soit emana njita mkabanu zenongo nzamba obanu wangamina wandu wanambia ozo tena ni aminie undamina ani mrungu amine mwananya haini janibu abonge kanza nje bado nione seza handani ukana watike mru aende hakanti hakalia hambanga nlapizo mzimba mrati niveshe message hambanga mlapizo mzimba abunga mwambo clear bado parce que ranguye juma leo tiu ya shenda na rongo wabanu na kritike mzimba ngabwana damu waelewa unai na banu mimi mswami ni kwa wandu wanivesha oze message ra messengeri ra WhatsApp walone WhatsApp yangu wo ujua mzimba hanami shamimi ye mzimba ni kwa humjua woti de mzimba wa siasa hauka mimi timndu wa siasa da mina mzimba ngamine droit ni critique Ibrahim Ali mzimba mpaka hazi ya siasa hau mpaka rejat fanya convention da mina yejokiri leo inu nendena kedae maudu na kendae shahabaha mitimndu wa mzimba yawe mru lazima ya defende mzimba uende mru hahe ya kubaliana siasa dai naye mimi timru wa mzimba hata uwanzani wahangu na Ibrahim Ali mzimba kangu utaho ukaribu wahangu na Ibrahim Ali mzimba ngamjo kamru leo inu waruha journalisti waruha mru hapa mzimbe mabumbu juki amjo himani ni pomjo mbaye mabumbu sheka kritiki ya kisiasa minjamila na siasa da mina mzimba abonge nyi wandu wa karibu na mzimba hau nyi wandu mwamba unyi wa karibu mananga muamini kamtoreyo wandu wa dembeni jimla wajo mru mdembeni ya jo subuti yambe ye mkaribu na mzimba rahanami mru mdembeni njaba kabati wandu walo na siasa nzima na mzimba shao wakati wa hurongo waga kena utokiri karimi mru wa mzimba mimwanzani wahe rihana ubinadamu na ufamii wakiwara kubaliana karibu ntina poro juani mvumbue zabari hidi na hijo wakati wala dhimuri mvumbue wanu ngasiaruma periodi ya politiki yenda udaraja haju harumenti ya hatu mzimba ye hai rekange kontroazali 100% rekakati kontroazali 100% shahaini namna mzimba he namna yahe yaliyo karna ujua rjebano rekritike Somadi bwana rekritike Mamadu rekritike mwenye baraka swali kakar-kritike Ibrahim Ali mzimba yabo ngabo wandu wadembeni waelewa o essence ya mafiti wawani parao kwa hari kwa tuhanza hari mimi dena lazima ni wanie mzimba mimi wandu wadembeni wambaungo fanya usiasa hari mimi dena lazima ni wanie Ibrahim Ali mzimba ni mwania sababu indri mimi ndo joka wanie mzimba mimi haruma siasa na mitimru wa siasa hangu na minae ye adversary wa hangu kisiasa mzimba hauka mimi ye lideri wa hangu ye parteneri wa hangu kisiasa mikala wa hamba yohamba Abdul Soifu mzimba ngamjo mrespecte ngamjo mstehi haruma kategori ndwa jina sheki siasa ngamjo fanyaze effort ni mdestabilize wako kartisi fikra nzima ye ujoelewa na elewe ye utojoelewa yatielewe hapo tsatiro upande huu ngamjo haruma upande wa he video ya mwiso nafanya ya husu Hamada Jamfari mimi nja defende Hamada Jamfari wandu na warejeze mrine de rejeze video ya ishiendo hizo na hamba mimi nja defende Hamada Jamfari tionesa ukana zabari hindi
zenrongo zinu zamba ukana wafanya madanganya haruma empo rijua ukana ye Abdurazaku ye kakweli zinrongo ya zijua avant zabari hindi habaha ani juzi wakati unu dobo ajawa roha namna ya ukana hari Hamada Jafari hahidi hadetourne wafanya madanganya yo mimi ndio nakauwania njawania Hamada Jafari kama je n'ai rien à foutre avec lui ntina mkataba wangu na Hamada Jafari ntina besoin nae haba ijokiri maudu ni kane besoin nae au kasi wana wambajini ijokiri maudu ya kane besoin na mishati daba mimi ti kritike ukana zabari hindi zenrongo za roha haba yani mtu ngene ankilia he tina ujua ni kefik manu ekale wangu kwa jihadisi fikra tina porojua ni kefikra ya Ubeidi mfano Ubeidi wa journalisti ngene zahe boltu ngurongo ngwambo zahe yeye yatundao eka boltu haparisa rongo hambahe namna ya parisa yabo bangu mimi ngamina droit nambe namna na parisa parce que ngarijua mimi njaba kama jafanya madanganya wempo njamba Hamada Jafari kajahiba njazamba nkabati mdunende ata he video parce que ruono ma journalisti na ruba na kanzanu waswili harumwe suije inu kina ukiri kwa moremfo ngamrenga waze video za hangu mwetri haruma ze page za hangu za YouTube mwehunda entere hasibabu ndami hardi mwe jambo ni kazandrabo mwe ni kakontrol ya hangu ya nyimba haza mazi wanwa kwa moremfo ngamzambo leo hauka kwa moremfo wanziha artikli wamba tilibwa 1450 euro o shahi eti wana liwa yini kilodo yabo kamja timu ma journalisti hauka mruhamba elera ne mru yanika shado tukabahi mwede parazari mwanzi hendrabo bahari tirongo watsabaukana zabari hindi ngarijua wanu aini mrungu defande wa hae heni mlio mimi nja defande Hamada Jafari ne Hamada Jafari ngarijua ukakana ujua uka director yeli yensi ya buha ne namna yensi liyo rihanie Hamada Jafari kakajafanya majengwa shasisi haunda mimi siviri harumanzia ya hangu mimi personnel ukana zabari hindi Hamada Jafari yambo hahidi leo dabo ya vumbulo kala vimu yende ministre de finance iyo dizo na hamba zabari hindi za nongozino rangu Oktobre ministre de finance Abdurazaku yaziparisa yazibandaza hata ije dernière minute Abdurazaku ya jazito dabo ya elewa kakanauka ministre hainu wakati izoti zamba rango suku Abdurazaku ya nomewa tamba wei ya nomewa ministre par accident iyo kabati mrujo kahuja banu ya shanji henamna Abdurazaku ya nomewa ministre de finance ila kaja kawifikiri kaja paro kanti ya zifikiri ukamujo kawanda daraja hata yake ministre de finance pourquoi parce que haka uyelewa ukana Junaidi do johenda ministre de finance au ministre de l'énergie au ya puse daraja rahanae henamna Abdurazaku ya kawelewa nenamna watoto wangongwe pia walo wasiteneu yezi wakawelewa hato wakomori sha azali haja hatuwa Junaidi zenguo haukazalinge na usiu ya feria hemamwe hauke serikali watoa ze fopia no mwenje uretablise yarmenti malgré ye foti yando ya Junaidi azalika hakauha na banuti leo bahi ahanzamu yelewe banuti Junaidi ba tida kaka janjarme gouvernement bahi raili azalinge bala baha bade katore mwani azaimeri ketido usinyo sha Raili azalinge balange raisi wa daula Junaidi katinanzi ya yovira ya uunda nomination parce que azalinge na usiu mwinji eze rongo za vira mamwe soneleki yabo leo ya feria Hamada Jafari tizamba ukangabo wana watano ngabo wararu wambajini na waili wa henoro wa usufu ya haya hojongwe na Zakaria mitamihuli mbabahe mfumbuni na pede tuo ya hoempo de wabili Hamada Jafari na Junaidi na Abdurazaku na Salimu Tepeje waodo wandu wafanyo mpango yonde heli na rongowa ngamzisisi ndiyo vanu leo ukana zabari hindi ye dossier inu ya tojuha shao wandu warongowa wambao wafanyo madanganya kabati hata preuve ya roha rangu bala
ye ministère de finance wajamba ukana zenongo wakauzijua a travers ya Facebook yabo ye ministère de finance wa exigelwa kwa ja exigelwa hamade zambishi hao shabanu jusqu'à maintenant hadisi ya impôt kabati mishinzi ya kanti ya ukakweli wafanya detournement wazirongoa warongoa watu sisi ramba ukana tide namna inu ladhimu zikejau yonde namna sisi rarongoa yabo ma journaliste wa Comoremfo ngamjo kanti mdo hamba ukana tilibwa 1450 € tiveshe wayo ni mrikao hata mimi njaparo mwana isura yahe katidarma mafoto hauka mimi horo hakomori nga sina 4 yabo Iliasa mwana wa Topingi yalole mwana wa Mamadu wotido mwishi hachaminja poro mwana suraya njana mahadisi daminae ntina bezwe na mahadini kena mahadisi daminae yabo lewa inu journalisti ngo jipermete wambe wanzie article ukana bashari habeshe wa 1450 € wetina hata preuve itoka yonti yabo nyimba haza madzi yabo ma journalisti wa Comoremfo nyimba haza madzi kamna ujua utoa mahadisi ya nrabo monti kamna ujua tena Comoremfo mrengeze video zangu mtiharumwe sheni yanyu ya YouTube pour avoir votre intérêt ani ngamintsongeza ngamundao intérêt ngamlao ngamundao maana sababu za video zangu halafadi tena mjamke control yangu abonyi malaba na rihadalane wa Komori ukale wainu wandu warengaoze video zangu wende ili wahundemana halafadi tena waje wakauhe wanikontre yapo wao izo timbaha wananyasi wa Comoremfo mtujua ndo mwija ukanga mjua kanga nyuenje atamina mwanama yabo mdadzae anda lolo ni mbabangu siwishilia nando ede kinabo ede kina side kishaka muhamaro akamtujua ndo mwija yanzi hai article shado tukana wandu wa Comoremfo ukana lewo inu mdu hamadami ngamjitoleo ne rongo abantu mwerengaze video za hangu mweti harumasheni ya YouTube ya hanyu ili mganye entere hasibabu ndami halafu lewo inu mjemu nikaushie handrongo za ndrabo tena kabati mdu ya josubuti tena nga mtoreyo mdu ya josubuti yambe ukana nge na ushahidi ukakweli tiveshewa 1450 € uo mnyanya wa ndrabo kabati hata mishinzi izo mrati ani ndungu johamba bahi abo kamru haishia naishie kamru kajaelewa yo problem wahe shaka na udwa ubahondo nafasi hena mnainu rimwambiani kaye zerungungizo zinji za hamba wakati kao refanya insemeni karjarongoa shaima na ratorongoa tukaka do wakati kujaka ya haeze nongo personeli wanga sina famiri lola wanru washenga wanga sermanti za kijeni abongabo mihima minji ngabo wanru waloa wade wanzoa wajawabanu wafanya treatment warijili yao ngabo wandu wafanya transitiva anu rawangu hapo Faransa utawa se Komori rawangu ha Komori wanzo wende Dubai hawende Faransa warijuza yabo kanka jamunda bakati arma insemeni rarongoa yabonde eta shabantu kanga rawo wandu abonge wandu wa Comoremfo na mkontinye zendrabo na singarambu wao yemana mimi ngamtuhumu mndu wani mndu ikao bala haba se wala ngwanzo ya defende Abdurazaku wanu paske banu zinu pia zinu entere shabanu kamna ujua mrengeze video za hangu mdoti harumasheni ya YouTube ya hanyu watina mahadisi ya hangu daminanyi muhunda entere halafu mje mwabe haringa mwanzo munimetri hadi mdo ni kazanrabu Comoremfo abonga mtogo uonesa dazila ani mbaha abu uo umezi paske yango sea wema naelewa hiyo dabokana wa Komori Comoremfo wantaha plusieurs reprises nende ndo fanya ze video zangu direct harumaye page yao tiaraya tabanga mjo reflechise rangu yabo njaparo jibu mdu paske yo ujoka utaha na renge vanu ni rongo wao shanti na ufanya mkataba damina wandu fulani tutaha ye entere hangu nda inu nrongo vanu minti na bezo mda jani propose nrongo kadha shanyinyi mrenga ze video mweti haruma ze page za hanyu za YouTube ili muhunde entere asibabu ndami haridi mjemu ni kaushie muambega mrongo mafiti zanrabo tena yabo ngamtongo uonesa kanyimba haza madzi kabati mdujo kaushinda ya toe preuve ya article ya tolo Comoremfo katinklo 1450 € ani ya torongo yambe kakweli jao shado toka wanzi habahi bari walimba hindu wakura
wakura wazimbie mabebo bahi ngorongwanzi hao nrabo abo satsiroho pande uwe joelewa na elewa yatoelewa basi wakomori na rinjia harumaze ezi aktualite zilio harumenti habasa ranzi hazinji ngabonongo zinji za jihiri ngabonongo watoka welewa ngamtendo nambe za huswe mwanamshwa hatu mana yu ambo se wakomori kwa tujua mwanamshwa hatu mwitandra mjini ya tortuelo wa moral ya rendo wa tihindu washitandra mjini ne majeshi hukana mwanamshe wa hatu woi mwitandra mjini ngena ala mahayati harma mahame ngomine na atuma 48 ans 47 48 helilo mwanamshe woi raha azalie jarenga ejarejei harumez ili hadosonya zenkandu za rais azali za mhono wadzima neza ho wanahe hata ambari hakaudodo dahoni huyo yani yemdumo dahoni hae mwanamshe woi selone za renseigne marlonizo bandia yabo mwanamshe hatu woi bo muzatumu wala wajuzi habeshwa zitamba ya zine hambiwa kazi zozi sonye yeze mezuri za raisi ngenizo mwanamshe ule hasonye zitamba ya hambiwa selone za renseigne marlonizo akabano mahadisi yao ni manari ambao mwanamshe woi hatosaidu kurangu ya roho ya tolo gendarmerie katurongowa hauziswesu ala yinu katurongowa mbarongo shaizo ranzore mwambieni bana mwanamshe hatu woi mwitandra mjini mungomilina radaru haparo hambiwa ukana zenkanduzi timu ha confirme hamba zenkanduzi timu zenkanduzi ende zirengwa zibalua zende hoda honi hazali azali hende havaya nzima shabo ya vaya nzima hondoma zihoni adamo ho ikoni mingoni mweze nkandu hizo nkandu nizivumbu wao banu za mwana mshe mwitanda mjini azisonya azali havaya nzima huenda homa zihoni adamu wanse ministri ikoni gemkini hao selone ze information rolonizo hukana mwanamshe huo ai yankandu azali avaya ikana bala bahi azali bu ya remarka homa zihoni hukana yankandu ngiona bala harejeuda honi hashemeza nkodo banongize kandu zinu tinauzipa tena hata zilana tovaya hukaba nungo jomru abudi ugangi haribala bo ilona bala ula ugangi mwanamshe amfanyia hawe mwanamshe hakopere na wandu wamfanyia malalao wamuzatumu izo tinongoza ndrabo bwa komori na botena ngar tore yao ya mdujo jabanu ya ndrabo ngar do ambe hadisi banu rakata bo mnufu ula azali hata fijo bala sha azali selone za renseigne marlonizo azali kajajua hatamba habari apre bo yarongo hena mnaila kabala siri fanya ugangi jau ambari ne mrumshe wa Fakri Mradabi ambari ne mrumsha Fakri Mradabi wapoe message HP kanangio automatiki ya mwanamshe huo yaretewa mwanzo ya faido fanya ugangi wa raisi wambari ne na mrumsha Fakri Mradabi Melina waroha yabo message HP wa para penjeni mwanamshe huo hende harengwa itandra mjini ne penjeni imongo milina radaro ayile de mongo de mfomonti ya hema ziho ya Adamo yabo yonde mongo 28 mwezi 28 ya hetumu ula komori na hunurlio samedi bahe mwanamshe darengwa ne penjeni have hao gendarmerie ya Moroni hende hanti wabo hata 22h 23h hambiwa ukana za uvehamanu za barihindi nkandu za raisi ya waisonya ilona mala si wakomori ngarjua ukana zenkandu za usonya muhono wo ukirifulwa ipasiwa shauja huyu hundu ngiona mna mala ngiona mna ndongo yoti ndongo ya majabu kankandu ya sonya muhono ngiona mala sha azalibu ya rongo hena mna ila azali katujua habari ya hunre mwanamshe mwitanda mjini wala sha ambari na Melinado watoe amri ya mwanamshende hanso gendarmerie hata 23h ilo de samedi ya mwezi 28 bahibu wa komori ya mwezi 28 ile mwanamshe 23h hareje itanda mjini ya seidu kuyatirongowe hatwenda halala hazime telefoni wananya wa muzisa eza jiri hindi katurongowa hate hambilu akangojoreje tena maudu ani dimanche ya mwezi shenda ila mwezi ujo kauoneha wanduwa swale ide mfumraro mwanamshwa atu mwitandra mjini uo
harejei ho gendarmerie dimanche votasi. Halafu hende habo yando gendarmerie bala katwambulwa nrongo hai yebano za jiri hindi mwanamshe juzi katwelewa tata baisho hauzi sesu alaila ya mfomonti ukana vanen kamdu ya prezida za barihindi ilo na tashi katushida ya elewa pourquoi ni katukajashida ya pembe ya izataho zambwa hai habaki bala hata harumwa 18h30 wanruwa funguwe mwanamshe hafungulo gendarmerie azali haishi amba ringe harumwa telefoni ngwambwe hadisi ukana mumtimtowe dobahanu azali akawe intervene ya tiemu harbatu ya pare yambe ukana no pa question mwanamshe na tolo endeza ani shay mwanamshe wambangu tolo ambari hardi hamanipile na Melina kwa mkuwae mwanamshe ani yekahasaha yeidi isaibiri ya rejei tena ho gendarmerie parce que ngala dimu ya vitwa mahakama za barihinde kamtu ya rais ilo natashi na idi akawisonya izo ngasongo bira ijigunisha azalika tujomba habari mwanamshe atola hende banu habari zamba obanu mwanamshe kajabitwa mahakama shahamba ende zahe shakatina droit ya ukomunike yambie mru banongo ya mjiria banu abahe mwanamshe atumwitanda mjini huo ngeitanda mjini yabo shangei dukuni ngehama harema formoli ngehamade za hunda kampanyari ranguba la hata leo watoisha kampanyari ya rongo ambarongo yaborkanza ruonese ukana ambari ekakweliwe vanu riamba hadisi vanu juzi ya ambari na yamba bala bomuza tumumbala rilindi babu hemdu ngotona mbahaza madzi ngotongo heya wedea na atake shakwa tusubuti hurongo wazinu ramba ozinu tizonesa mimi personnel ukana ambari yemuhuru raere mrumme hamajine raisi wa daula ya mwanamshe ikawa mhundamana ataambariwa yeye hoenda itanda mjini ngube hozi tamba ya hongodo ya renge kandu za moto mwanamshe ho ya sonya hongodo ya mnike zitamba ya sonye ye ujwa umwambia ha ivanunga opani ivanunga opo hindri ye usubuti hamwambia hamba ukana vanuku hufanya wana krepu imandege mna bakuli untini mbabi ani abwe mwana mshowo wo mri kawo ye ambari ye umundamana wadiwaza karema wadiwaza namna ya ukana wa mrende mwana mshwatu wonai wa mtortue morali bahi abonge itandra mjini yabo basi hasiduku wo mri kawo tidezi tambaya za nkandu ya kousonya basi tidezi tambaya za nkandu ya kousonya basi shahata wo hundamana ye ujo wafanyia mikatafuta ye ujo wafanyia ndongo masimsimu ambari hoda harenge gratuit wetina utomba hindu wadiwaza upe ivanu ngamonza wa ambari rimvumbueje ngamonza uri mvumbue hanjema na bukatinizo na mtuangalia wa Komori hadisi ya mwana mshohatu ya fariki jana tikati Zanziha midemru na tede na Zanziha bona hundere renseignement tunre information ya ukana mwana mshola yakaujazaze vo yakaufanyaze buraji nzuani hare mwani wade mahututu habe habushini hende madoktori washindi hawo wade wahe harejezi wanzuani mimi tihunru ukana information ukana yasawa sulimaore yende mimi na Paris as renseignement tiwaiti hundu information atatianzia ukana mwana mshola holi honde namna bwenda bushini yenda ya tretewa ya delesewa na serikali kwa jam wanu waja yafe she serikali kwa jam saidi ya marungo halafu kweli ngojo hundra wandu wa himilia yezi ya azali ngojo subuti wambe azali na ambari na pati huo wandu wema vanu Mwenyezi Mungu kafanya rongo gratuit na mangalie periodinu ukana mwana mshewo ya hundra neze rongo hizo mwitanda mjini hardiwe ya jeafe vanu harme period ya afe hawade ende bushini ende ambaka na ushida wangalie wajihunde ukweli ya wango hao ngo harma fikra za umtaruma japawa yende maore malreke le japawa kaljawaila mrenga
situation heli ya dezenyere toi hadzi wajana yabo baho mpira he uhisa jaza hasaidi ya azali bala bahi kajavumbulwa tena azali kajamshelia tena mwanamshoi bala bahi mpira he uhisa yabo yabaki ndanyi mwahimili ya azali mlo yabo mwamba okana ye mrunda ye mwananda ye ani yabo yabaki ndanyi na mdoelewa kabanu Mwenyezi Mungu ngulibo hunu habaha kamna ujua mashababi mwahimili ya zendrabo zinu mwenda haruma mijihatu mjie haruma ze biro de voti mjaze hamvu mrende nai halafu mfikiri kabo Mwenyezi Mungu ndoka mrantini ngamjodo hundwa ni tambu halafu bahe serikali wa mrantini mwefa mabinda kartujivi wa bombrea hapa wanunga bondu wa ile waunai si mimi personnellement ngamjuo mrantini hadaye banu wakomoringa mzijuwao ukana yangajima mimi na jangaje baichwa tijindongo hindi yenge serikali ya azali wani parisa wajoniua yaweka njafa yaboda bo Mwenyezi Mungu yatwanzi hanife yabo ngamfikiru kabangu mimi mna hangu njoka ubula njoka uwa nafasi ngamfikiru kanabo mimi njoka uwa nafasi ngwaona taratibu ya hao ya ukawani parise wanangamize wangu mimi ngamine taratibu ya hangu ya nezijue ni zambe mfano mbabinjua unotodo hamba kade banu banurliyo banormentino ngamjo ubira ze taratibu za hanyu zonti pia ngamjo ubandaya murende nai sheka officieli kabati nzia yobira kamna ushida mundiraje bana mbabiyo mru na keswiri akabanu karjala haurudi yaba mndu kujo kaujana mbie bala bashari hahulwa bala sisi mru na ambe kati ulwa shamimi tina uparo jibuli ya hena mna inu ni pule wandu wanentimide au wanrenge mateka wende wanangamize yabo ngamjitrompeu zerenseignement hizo pia ze information hizo pia ngariziparsao ranguna diso vumbo ambari ha change langage yemba hurumani ajali mwana mdembeni ola yurumani ajali fatihu ekale winu mzaze mwa habani ha ambari ngwambo ni rumani ajali yurumani ajali fatihu omba hurumani ajali halafu nyinyi wambanga mrema wa ezijiri uharumensi kamna ujua mrema mdo tabiha mwamba ukananga mtabiha one zijiri huu halafu fatihu ya pariswania ya remani afanya aksida mwambe ya tokoza muhumide Mwenyezi Mungu na koze sisi wasaya karna wanza mru embidi karna uyenga mru embidi yotide kihangu na rimane haukweli risuluhu haukweli wanu warengensi hatu mateka ngwafanyo hizo wanzao ngwarendo nsi hatu tihindu karna ujua uwa banafasi yabo mimi haini mdunge ni ankilahe tina ujua lewainu dobi boltu hajimba iswalihi usufusule madimbamba kwamba wandu wakorongwa banu abobu wandu nyi haini mdunge ne renseignement yahe namna parisao haini mdungu donenso namna ya manieri ya hahe haini mdunge na namna ya reflexiseu karna ujua ukasawa harumaze fikra harumaze namna rijitamka wanu haini mdunge ne namna ya hahe yabo mimi sawi ngamjuo yabo hizo rakanza ruonese vanu hauraji ilimu yelewe nai muelewendo nyi wandu mazingize mbaezi ya sumanazali na muelewe kana haina wakati mjo hundwa ni ajali kamna uona ambari kamna uona wandu wanimsaidie kamna uona azali kamna uona fatihu wao ngomrumia ni bahi zihise ngomrumia ni zihise basi ye dalilu ndazinuriwa nao na mangali mwanamshe watu muitsanda mjini wabo bahi nge hama champanya hari katurongoa na mangali ye uo mzuani yabo bahi hafu pinda kujaishi azali komunike ya toroha ya ono ya he ministeri de meme ministeri ya kaufanya hazi ya education Bakari Mvulana ministry harongoa hafanya komunike shaika ijab harme page ya yeye shakarjaona komunike ya he ministeri ya kaufanya hazi karjaona komunike ya he SRC karjaona komunike bahi hafupinda abo bahi yabo ya twanda nyuma baki mlo yabo mjordi mwangamie nazalia do muonani iyo na mwelewendo ukana hena mna mfanya wanu Mwenyezi Mungu do ujere do decide ezo yanzao shatindanyi manipulation iyo mdu karufanya Mwenyezi Mungu manipulation mdu fanya mwanadamu manipulation abo msaidie ngu manipuleni ne wadunga abo zemba hazamati manipule halafu ije mdo hunda ze consequences habaha
bai wazi wajana mwana mshola wae buraji kana uvumbula tena enga mfikiri ukabo wa ari hafu bwana baja Mwenyezi Mungu akanza muonese ya muoneseni mfano kabanu ngamjodorumishi harumaze rongo hizo ngamjodorumishi hapo mwerunga mwerumilo hapo basi halafu ba wao wavanse kwa na uparuka na haja nanyi mashababi wa umezi mashababi mtoste hii misomo ya ndabu ya hanyu masoma namna imara shababi mwambao majoni kadri umfanyao ze reaction za hanyu ketina mzwani ketina mwali ketina mgazija ketina bavu fulani ketina mji fulani reaction nzima halafu iyo ngatungoonesa kaka ndrabo kamja soma mbahindu shamtu henda bahi mwende aru mwamba za institute za ndrabo hiyo mwende mlibi mapesa mfanya haukani mwandamu ya somando woka mea haini mwandamu ya somando woka fanya kwezi ni hunde hazi haini mri ya somando tiadalane haini mru amini kange na diploma ya msomo ya kweli fuze mbahaza mazi zinu ngwajukayo waduamba jao haya abongo joshia ngwajonda vanu abaha ngwadongoenda weliba ila mbaha mazi tuyo ya mtuje mjibu dovi mimi ngami kontro azali ya mduni mwafronte huu wahambu asuma nazali na fati huu na ambari famia hao na msaidie shati mbaha mazi na mkiradhi ze mbaha za mazi hizo mtina ulo jibu mdu wabaha wala mimi ngamjua mdu nambe hata kabati mdu joka hujabanu ya jani intimidate ziyeze video mdu natowe mesaji wala hamba jau vanu mesaji mwaishi ya roha komora aktualite ila ngasina 2 mois ti onesa actila ijiri shabala ujuzi do Paris aribala ngwa intimidate dahu mdu na liwai ho hata na mre mwashivura iwata mimi kafirwa kavati mru manu mahadisi ya umwisha pia kavati mru ya joka na preuve hukahani karobo kumeza hahe kakanivumbu wa yandenose henamna na sharju wandu ni wafumbu wa wedina zao mru na tuelewe yankili yahe hukana hari msaidie hari tijinda wabi hari tiji nafifu wani kama wajoni kama pesa hau wani kemri ya nike mapesa halafu kwa donose wambaka na lera fulani hata kilo bainu fulani shadokana ngara jao mahadisi bahi mnyanya haringwa ndizo wani bae hanywa ntirongo wenda huu mbahaza mazi na mjemrambie kafati huya timpiraji dezila kwamba vanu ngari kozao haukana mwamba fati huye shababi hasomo na rikubaliane kasomo basho ngari juwa oze nivo yae fati hu hafanya ngena fikra hindi za ufanya harumenti hatu nwabamuo basi ubamuo bai kamtinata marongo yabongojo yaani mndu abahana toja yambe haini mndu nzao ya hundre vizinji haini mndu wanzo ya hundre entere haruma YouTube na torengaze video za hangu zini na toni vumbua yende helize nongo ziliyo haba haini mndu utao ya hundre entere reka TikTok reka YouTube reka Facebook mdo na vumbwe bashar nori hundre za entere yukati mdu yakaushina ya intimide izora jojibiwa mje mdu rambi ya ize nongo za fanyishiha izora jojibiwa nda wala wajufumuo wala wakaudorongo harume mazamba warejei hotengweni waje wambe marongo yafanyiwa nembaye zinu yabule inu mimi tina kaujua mjebanu jendo shangaziwa ni mru haumri ya intimide haumri jauna minga mjuo kaya engagement na renga wana haramuanu weni wahi ya bubahi ya babangu mimi tina ujua ni bemru nafasi mru na ele wendo mru kujojo wakati ya dohamba hizo majala wahi shami tina hata haja na mru hizo rajo jibiwa ambari ya doli vaze faktuiri za heze salo de kwafiri enda omoroni eka kweli nyi wandu karibu na ambari mumwania wa ambari mwamba unyi wa mtu jehamandae na mumrongoze kaende haruma salo de kwafiri moroni ya libe shata bia njohurumi ya mru bahi hapa hamreshi ambari ngondo haruma salo de kwafiri uwenyize watu kwamba karti namba hindu kadhano ili atinjie wako harende hakatuliba ngutweda hatsehebai yoyu kirida huo karjaba katine mapesa na rele wanendo mtamwelewe tafauti ambari ngwaone mapesa ngwa ya hiba au hawinji ranguba la hata leo she problem badi kwa turuku warumia ambari ye mhuhuru ambari ye kasubuti hata ulamba hindi lade mana kae famia ya azalire mrumshe roana ikawende mahalani waundusha hula woka hama mabaha
parce que kwa jazo ya hula washihundu honziani wa wamama makatrami parce que kwa jazo ya azalika jazo wana namna ya ulamba hindu hauka wujwa unwa ubu shahula shausiku wujwa upa maji wanu shahula shausiku badi banu sisi karjambiwa badi banu rihundu bahatir doda mbabe wa azalika teka ni makume ya he stage ya he retraite en tant que ancien président rikawenda rekanto bengalo wakawaja shahula ya wakati wa maji namba mogwa igobo na sardini wakati ya unruvu wala tuka kwa tina kwa tuturuku walafu warende hankanke zinu nkanke yabo hata nyinyi mwahimili ya kwa nauparo turuku ngamjo ufabo pia ngamjo urema mabade yabo na avese yabo mwabilwa mwende mwa kilo fakturi yabo mpashie kama nauparo unda mda msaidieni bie juzi ngabo mwanzani wa azali jeshi ya remwani uwade yabo ya veshe azali nrume bahi azali hatoa 150 euro ya saidie mru pachio raisi wa daula ulio wan exercice yabo azali katira mapesa yonge na shaya ye muhuru yabo mru to ujanza ya nafsa moya hahe kana uparwanza mru iyo ndio rakanza rongozo wandu wa hele juu abantu aba wandu wa karibu na sambi wandu majuhanza sambi ya fungulwa na Dr. Salami ni wafungwa onti pia rimwambieni kana rais azali baisho hajuhanza ya mfungue shambari ambari hamba ngujo faranzi azali kajazo ya urenda zema ambari la memshozi wanzuani uwinji wa haonga tongo kabo wanzuani ni wateshe yao ni wajo watimbuli ya maududo wanzuani watongo uhabili turnanti vanu azali samfuna turnanti yabonyi wandu wa karibu na sambi na mdoelewa basambi hamba ndongo nzima ifomra eretene sambi hamba ukana ya ekahafu haula wahafu wara emadziho yahe nafanyiwa shawo wa mwana wa mdunge ebanu nyi wandu mwanza wa sambi ebanu nyi wandu wa hele jua ngamkonti uhatandi mjoka u revolte situation ihundra o sambi na gouverneur wanyu salam ebanu de helinu hatandi wandu na nyinyi wanzuani mwamba turnanti na mdaze zendrabo ba azali katina besoin hata na antie hezi yani kemru fadhali kamzuani abunga wandu wajua tau fitna shangara mauze kweli azali katina hata fikra zauni kamru ye pouvoiri au kazali katuamini hata mru manda munafanya hazi shehitwa ekaleo inu mwono kana ranguba la hata leo lona pepre 10 jours gouvernement ito uhantiwa vantu ka wanadamu kwa wati azali katuamini halafunge na mbambandano daene mwana ne mrumshe wandunda wao waudu wandolo nenti hatu mbabane mwana ne mrumshe ngwa ompozeu ngwanzao namna ya ukana wa rume wowo nwandro hao azalinga wandu ya towa amini wanzuani ngamjo kabo nyi mwandu mahimilia wakati do wanzuani waluda una azali waongwa waukwatina hatamba amri waomba matenderende bahi Jamfari Salimu tijinda wabi zawati wandu watawazalia wawazao shada wanu wanzuani wasuhete uka maudu wake makandida da wanu wanzuani wafikiri uturnanti na azalika harumesha itwa shahe katufikiri turnanti azalinga haruma kalkuli ye namna ladhimu ya baki ya simamemizi haruma enti ya danganya enti kamili hauka lingu juwe zdomhundra yabu azali kana ujua nduna ile wendo ya nkliyo nduna panya hazesha itwa azali kana kalkuli yahe kana ukatu amini mbu ya tujumtrahi hamandabu ya trahi wandu pia yabo yeye fikra ya azali de namna ya usimamamizi ya baki badeka hafu yeye yonga badeka hafu ya joturuko ya joro hapo shara ili azali ngena muoka na uparo amini mwanadamu azali hasangu juo ke mwanahe katine kapasite ya uruma uraisi hata uruma usurveya fatihu katini yo padhalika uraisi hamnike pouvoir ya premier ministre shaa azali katina hata fikra ya ukana haringu roho uraisi ya behe turnanti nzuani na yungu juo kana ya haino kati ya jowi beha ya ajalahe ndiyo kungujuo izo ya renda nezjomura katu amini ngujuo kata mustadrani na jitole fidia hata habaha sha mustadrani ngujojua umtrahi azali zabari hindi ya azali kajato trahi sambi ya azali hatrahi wanga kana hunda mda mtrahi iyo hasahdi so ikalukile habaha
iyo azali handiso ikalkule bwa komori yo mtu naelewe wandu wahele jua mtu jua ngwa haruma mijini na unjia mijini na ulawa shakwati haruma strategy ye namna ya ushinda wartie muharbatu ya armensi wanjie guerre civili no ili sambia rohe na hiyo ni namna paske azali hasa afanya playa hebanu ya urenda nai azali nganzo ya elewe ukana yeye hasa nguyelewa ukana zenungu ya zirenda sambinga zojo mjiria zabarindi yabo azali ze fikra zahe ti fikra kari wanandrongo wa tournante izo tilizo kwa ngu jua kakana uroha ze plaza azali de namna ya usimamizi ya tie balbala ya metrizo wandu pia haimali yanti ya metrizo wandu pia ha promesse za post vanungo jona ze Jafar Salimu ze wao pia gumsese homa weni mana wasazidu kwa lo yabo haini mdu kutofikiri bana midojo kawanda ministry kwa bati ulo na fikra ide afanye mbarongo armenti umuhimu de fikra do ureje imbrake ministre yebanu Jafar Salimu huka ministre de l'éducation huka ministre wa emploi ne jeunesse des sports qu'est-ce que vous avez cotisé hata wanzao suhete wede ministre tena ezabaru gumsese homa weni rangwe kati ya doka ministre umedi msaidie ebanu hafanya hindi hata ya suhete utena ya rejei doto kambre rejei ba kwa tina hata mba organisation kwa tina hata mba disiplini malaba mazi mbahaza mazi kabati hata kwa tuona haya izoona warumwe miji ezensi zinu wajaumunu wefanya mitiriri wala laruma leteli njema waviraruma pare njema kwa tina hata mba fikra yinu mengoni zenrongo za zingamanya azali haukazali waengu juo azali wae hasangu yelewa ukana uandruahe kwa tutina rongo watahau katima pesa vanunga rujom ni kani example nzima wanunga wajo kai huwa duamba kana rizipar sanda hubi wala rili vangere zambe yede hili wajodo hamba shayonga mtuko ni kani example zenongo za heze pasporo zila nrongo za kantindro fakri mradabi mengoni mwafanye maharbatu ya heze pasporo ze pasporo zila nrongo za kantindro za fanywe madanganya yala fakri mradabi ministre de l'intérieur secrétaire général wa na swifu wa karmwe joyo ye mwana wa fakri mradabi ya luharmu ambasadi ya Emirati uonde dhamana ya kujereze nongo hizo sha azali hashangaziwa paske ye mato ya Faransa haba harmwe gouvernement ya azali wo fakri mradabi uonde mato ya Faransa harmwe komori haba mbuna jebanu ya rambie contraire ekale ufakri mradabi ngubaki bala harbi habaki harmwe gouvernement ijoka ushanjewa fakri mradabi habaki aboka ambassadeur wa Faransa haini wakati ya parazali wambongo ndo wanaone ngutabokana tambilwani uhambie fakri mradabi na baki hapo azalinge na uwanzani wahida ina makro hizo mbali shangari mwambia ni ukana ye mruka Faransa wa kaze matu hau pour leur intérêt harumenti ya komori abaha uhamba fakri mradabi wende de mru wanioze intérêt za Faransa abaha harumenti ya komori wenji ma France Afrique wa usha haba wo fakri emanalo na mvu tinrongo zinji dabuka ambassade ya Faransa ne karamba ambassade ya Faransa ilo moroni ya bolo de gouvernement Faransa ngwa wanao fakri atito azalazinga manyi haya feria ya heze passport zila haparisa pia wanro mahakama wamnika ze preuve pia shazalazinga manyi azali harambua ukana ye daraja wanrohe haba hakabatulo na fikra azafani yeye de mana ya hundra wandu wai dabo kaba heye mwi ngabo kaba heye katina ndongo katina shawiri haukazinga manyi hayera ngendo ya rentsindo haukaunti pia mabalaba mazi kabatulo na fikra za ufanya mbongo warmenti kabatulo na haya shado utoka wanjia fikra za unjila mapesa menji ba wizi ba ndo ulono wandu wa emilia azali haini mundu na ke ministre ya tike ministre na ke directeur ya tike directeur shahaini mundu ulohorme le jamvi la sumanazali de namna ya ufikiri de namna ya uhundamali inji ya unjilie shakabati ulo na fikra ya fanyembanongo na mrambi ya sheidara chilo na mdu fulani alona hamu ya nzuba shanjindrongo yebanu hindri sharende ya harumeti rangu mahaminane ya kamili haini si ngono juzi wende serikali ya mabandi kweli na mangalie waroha warabu wa Sharja waka mwanamshe wa Shidhan Latije ya kausoma haruma universite Sharja hende hafariki kajawa yatimize misomo yahe hafariki mna mwanamshe watu huo ya hafa
ye daul madhamana wa serikali gouverneur wa Sharjah waonesa maana wao ndio wenye university waonesa ukana erifanye aniyefamia he mwanamshe mbaba he mwanamshe hampara hamba ukana na mumzishe ho kabastabu hadziwa Sharjah vahe daula ya Sharjah yo emirati wa debloke mwenye mbaba he mwanamshe ha deplacer wa hende Sharjah hende hakawone kaburi ya he mwana hahe hafafanywa rendezvous henda onana ne mfaume wa Sharjah wenda ya hambeshela marhaba hinamna mwanahe ya dishwa bumarenga bumamkafani mafanja donc wala madhamana wa he university hiyo warenge miadi ukana ngwa johuja zahani wajewa wa he likoli harmeli likoli ye motowe ya kausoma wende mwarabu wao wajewa furnise 12 class harmeli omjua zahani latije zikautamilwa juzi bandia yabo wenda ilikoli ya kawaha wala warabu wa delegation ya warabu wa ili waongoa Sharjah wakauja watamie ilikoli ya kawiwaha bala wadani bahi wandu kaola dhimu watoja watamie wahi wende zao shabelu hajaka na mwende mwangalia harume siti ya Betsalama henamna belu ya jeleza mdungu anzo ike hamabala ya serikali do wakautongesa yode namna zango moto huo hafuba hoda university yahe wakautanganya hane mfaume wa Sharjah wafanye rongo za tarehe osori bombaba hae namna mbaske mfaume hashangaya uyaona mbaba yenda yambeshela marhaba namna mwana yakafaniwa parce que hauno bizarre donc hauno kwa komoro wandu wema hachafanya shahida yaisho ces 12 classes za latije zitamilo juzi shabungo joishia belu namna jelezao hata harengo wandu wao hadi sohada ya wandu wandu wao wajokaona wao MC fumbuni hizo nongoza za hadi so Zambia wandu muone parce que wauti kwa jaja daula wajeni wao wandu hata nduna tijara yani nduna tujabanu ya rambie mbarongo belu ya ikotiza armenti ukati urenga mali inji yani bantu walo business harandi ha businessman 10% wanaba ha belu domola we hangu do para 10% hauka haini mrulo na business ulo namba taumba taratibu yaonde mba marché harume daula belungu to mwambia ngojo ihunda shamanzo 10% yanjio hidrokarbiri yanjio sifaderi yanjie haini bahanu o sante military yongu twanyisa mafunfu da na ufani hauka wazulu wandu wanu wazulu kwa tina hata mbano ya wandu riwateshe yao wandu janibu mbili wandu riwateshe yao janibu mbili do wandu ambao ma opoza wanzo wane nazali wasaziduku nano wandu wahele jua wandu wahele jua msiziduku ngazi ani ngamjodo amba aheya hezabira wale shatu dazinu dorongoa haukale jua rango siku sambi ya rengo ya fungwa rango siku sambi ya fungwa na salami karjaparo ona demonstration de force ya uone sale jua ukawa watukiwao nizajiri zote zile na hamba juzi ukabanwe ndongo tulo kahari mru hadi afanya permi endela ule sambi yendrongo tindio ekaidi na gwa mungu ndo hamla uli ayoke tina rongo wako mri kwa tuzijua ekaikililu hende hamla uli ayoka tuzijua sha ya joka njema ndengele weinu mbujaidi na gwamu harungo wangara do uzamba yutoka utokiwa ya tukiwe yutoka uhanyunga ya henyunga shaidi na gwamu katumerite ukaya seiduku ezi undao sambi emana ya saiduku ngemuhara haunge muhara neezi haukangujua kangena mabanguzi mtujua za jiri efahamibu ya rongo wao ya rongo arende metri fahami ya urongo wao ya uronesa eza hae fikra haparo kovoke wa mahakama ekale weinu mru haonesa utukivu yabo yonge onesa kabo ngojo kaurengo ufungwa ngabwele we dayo minga mjuo kana ngamtoreyo mru ya joka ujabanu ya rambie contraire ya idina bwamu ukana yetide kina wana wambajini yetide kina hata haunrubahati ya ka vice president wa Zambi shayetide kina hata wandu na jodo vumbwe mbajini yetide kina ya jovumbulo hata manongo wakamru vumbulo hazitendwa idina bwamu haka vice president mahamitanu katina afanya mbajini hata armenti na turambi wambanongo ya Tanzania ya isaidi armenti ranzi ze ministeri ya zijere pia hapo ramba wangojo haba balarandi sodea vanu heze acti zinu ya situation yunda usambile
ngeimerite wandu wanu rudo wavumbua ukaondua hunda sambi mana vanu wandu hunda sambi mana wandu karna kaulinda vanu mtidoona bizari bwa Komori haringa mwanzao Jamfar Salimu nga mwanzao Jamfar Salimu Sarkozy avumbwe sambiro yuwo ujinga karna kauparona Sarkozy ajebanu avumbwe sambiro karna kauparo jabanu riwone Azali ajebanu avumbwe sambiro na msaidie o waladhimu avumbwe sambiro do wahunda sambi mana no hae minhum de fami politiki ya hae parti ya hae ya itunga mana walo jua sambi ya wale wainu izonongo songo fanyishe wane wandu madhoma na wahele jua nge iwene sao ukana zila msaidie ya hamba zo kweli gumsese umaweni ukemfula mbea zingaro wabobahi kabatujo saiduku kabatujo rongo wabo msezi duku bahi strateji hindi le jua maipanga strateji hindi ukabani le jua inge mjuha mjuhunda wandu wangabu wandu wanzao sambi wahe parti jua ngabu wandu wanzao sambi bahi ye furaha bahi ngabu wandu walona irumbi na sambi watu mhunda mana watona hata ndongo dawana minhum hamadami miti mndu wa sambi njaparo kandae shanga mtabiho nezi mhundrao badi yabo enge wandu wajua mhundu strategy mjohunda msaada ya wandu wenji shamba kabati nzia ya ushinda wandu wa derange Azali wakati nzima ba kena ukiri leo maundu mabe nyima opposant mjebanu wangabo voti umrato 5 milioni de kandida ya toe 10 milioni ya rumie halafu mjema be kaka mtuta munjile mapesa mtahe wandu wangamize Azali reka walondani reka walobonze yo de solution ngamlida uhindi habaha yabo waja warenge habaha maopoza pia warenge suala ya maore na Ruisi na tijinda wapi majagala ya ndrabo mtona hata faida karti wa maore ile je habaha maore hiyo ya Komori kena uporoka keka ya Komori vanu yenzia iliyo habaha de namna ya uderange Azali haukabanu Faransa imana fanyozi yanzao dabu ya serikali iliyo hapo wahemilia kamna kaujaje mhadai wandu bwa Komori ye mana ye Azali alo yabo dabu Faransa walondae vahe mana Faransa wafanyao hizo wanzao Komori dabu Azali alo yabo ya pour leur intérêt yabo kamna kauja leo inu mjebanje ndogo za maore halafu mhafilihe mgariri maore bazi militeri yandri yote di honro aliyo vanu baishwa Ruisi wajawabu wajawafungua ambasadi sheika wajabu ha amri ya Azali yakatina mana vanu Ruisi wajojua huja yenge wafanya mahadisi dawana maoppoza halafu wajao entere ya he peuple shati entere ya famille na mdoele wandu bwa Komori babanu wabaha Komori ngu refleshise Komori ngena hikma ngu yele wangu pashiyo ngu ono namna ya dunia ende endao halafu kweli wandu madhamana waruma enti ngwa haruma sistemu hari za base military tijihindi daila mimi ngami haruma kestio ila sambi tiono diskuru ya sambi tiono intervention sambi ya ifanya hamba ukana inufuari jo ukandroi masuwayo mararu wa maore ngwa jo uja waritae owo yabole woinu yenzia iliyo onela pour une bonne cause de namna ya umobilize wandu wa derange ya Azali wa hunuwezi ya fujariyo shari parce que wanu kama Ruisi waje eske voraishi hadisi ya Ruisi amri yangu handa hu yode do alone serikali yodo ministre affaires étrangères wo rais wa daula wo conseiller diplomatique mfano bolero do wandu walo ya Azali wapanga uze ngo hizo za Ruisi na bando nanzo muelewe wandu fanya hazi ezitoa Azali haelewa ukana hoshina ya hunda ishu ya tahao ha Faransa de kahado vumba Ruisi ngujodo vumba Ruisi no ili ya hunda za intereza shaka vati intereza he peuple Ruisi kangeja ukomori amfaida za famia Azali watije yesidi hondo waliyo Ruisi wa hija ya boba hi Faransa Ruisi wa jari wa favori wa sekurize famia Azali wa tirohea bono yabongio na maana hizo vanu ye mana Burkina Faso warema okoti ya Ruisi dabokana ye peuple wiyongwa elewa okana Ruisi ngebala pour leur intérêt le Mali la même chose Niger shaele weyinungo huro madhamana wa rumenti hatu we kamru havumbwa sambi ngwa koza wezi towa dokuwa parce que bandu bizomikala wahamba ngabo madhamana maopoza maswadiza maopoza waremao ya regime ya Azali sheka mru rivumbwa sambi banu ngwa koza oze roho ukongari wonoze reaction ngabo watawori para warambi ya mtirovumbwa sambi hasa hindi uvumbwa sambi banu sambi harende
donc banga nzori mwambie nukana banu nyi wandu wajua banu ngabo wandu wa hez walo control hez azali shawajibiwa onezi hunda osambi na bunga uma opoza wa hez azali parce que banu sambi harende hakayo wandu pia ngabo walo yabo walomba uma opoza wajoshida bahunde mwaye wa destabilize yenti shakwa tuturuku parce que ngwanzao ikendao banu aparia mndu shamdu na angalie parce que yende namna ya umurwa do uangalia namna faida ya ho wenji halafu leo inu parso wa hele jua parti kao yode karabati mdu joka ujari hadaye yemana serse walo wenji ila do umezi ne ondwa serikali wamenasewa ukauchojorenge karte ya serse ngujo atitaiz jomjiria shaigar jua okay parti mbili zilo harumenti za sisamizi au kweli yulodele jua wadunga wao do orange ekawa nadamu heze roho wa dereu haruma parti si adalani miti sambi miti jua miti orange shaze parti hizo mbili do wanadamu kawo kwa dorengo hamvu wa adere haruma ze parti zao hizo parti mbili de parti orange ne parti jua yebanu wanadamu walo wenji harume parti jua mto ushina jimobilize maonesa utukivu yezi hundrao sambi maonesa utukivu yezi hundrao salami shado tokawa na mabunjile wandrabo na mobilize ngabo ze maye ebanu wandu wenji timpaka dovumbwa wandu wenji makama zidara yabo mahibari joka muhibi ngamtu kaurumia ze malinda hondo wandu wateshe yao swafi do wandu wambaukana ngwalinda osambia fungula ngutoka fungula nindo riombo zedu wabo muzatumu balari tahaze taratibu rionesa walona ya hikma armenti ze sedabda wa mshangama wandu wao pia watahaze taratibu sambia fungula azalika tu hange na kibri katuyelewa ukana vanu izo yafanya leo habu wanzia ya ukana wake reglement konti harumensi wake muharbati harumensi shakaja fanya namna ya uyeshele ya maudu ya hae haruma ya stabilite ya hae azali na abongo ambio wandu kangusu hete ya jiabwe fondation e kasa harumezi yeyondi fondation ndaibu azali kumoru ngwa hunoga azali kuna kauru harumezi bama baha udoda hula madipe haruma blanche hamade azali 1 yodi waza kuna kauru harumezi ababa hudo hunja malukani na supermarché yodi waza wakumuru wajua hula banu imana watu ujiriba ya uzo kwele harumensi na wakakarja zoe ya mabasha banu izo ndrabo lodo andi sandi na mfikiru wazali mjo kauru habu bahi wandu wahele jua na mwelewe na nyanyi wandu mambaonga mlinda turnanti ingala dimu muyadise haba hamu itahe shamsi baki hata hari 2029 mwambe ahe zabira badi banu haini mpira ujo kaurelwa ni azali uongujo kahura haba haini mpira ujo kaurelwa haba ilia baki harumezi yonda haba halafunga mjodo baki hata 2029 na bala hasa haro mpira haba hasisimizi habaki yabo ni wandu wahele jua ni wandu wambaonga mlinda turnanti ndai azalika tina bezona turnanti na mwele wendo haizo ngarjodiri wonane mbabite na shaka kanza rongo zimbabi wandu mwele wendo babanunga wandu wahele waonai ntutaha mundu ya doni besha message yenambia amba ukana balanga boyo ndongo fulani zilo hidrokarbiri nganzo uzambe bandongo fulani ntuatini besha message baminga mina informatori wangu na bala juzi yemana naonesa namba ukana ikamnungu ni conformation ngamjomlibisa ila tikahanza no wandu wazie watido njilia mimi ngamine informatori wangu haini idara bala na wao wandu wao tena wanikawzira senyma wao fati hundo wangu waniko confiance na wangu wanika wardi wanika confiance wanambia zijiriu mimi ntutahambu adoni para bala jau no j'ai pas envie na mkerazi babanu borloma ami banu arma ze mrunguni besho invitation e kati uzisawe mru fulani jau ami uto huisuive bahi nduna nsuive ze video shabaka tuone sakangio obligatoire do hadisi ketuone sakamngio obligatoire mrani beshera senyma minja uzisa mrani beshemba ino ngamina ze information za hangu nizihundrao ngamina informatori wa hangu walwarma ai dara yabo yodo radio eremi ngamjuwe ze ngo namba oba
minga minti komori nunga risparisa aux renseignements abonge mrati doni besha message yanambia kana ndoko fulani tel fulani uzambe baza jiri mahala fulani njauzi sam mda jauzi samru nongo narkena rishimlane ristehilane watike mdujo jabano ya jado amba jau haujau walanga mtoreyo banu mrujo subuti yambe ukana hari hato wa mali hanika nduna he tuamini kana wajoro hamali ya wandu wa serikali wanike halafunga muwavumbuo tena kwa denonse wamba ukana rimni kamali mahala fulani ushi abo mdu na kensi ya wamba majagala ngoju heya haya ngoju oneze mba hatizo za dio ngajwani so heya abo zerongo mnyanya wamba zendra abo norohoure kwa tina hata ndrongo wajo shinda wazirektene izo ramba obanu pia kabati mdu jo shinda wazirektene ya onese contrary izo na hamba ngwajo huja na ndrabo na mnyanya na urohaure ili wankilwa ze 10,000 francs bano abahanga bo wandu wafanyo hazira wana wandu wa dembeni ngani mrongozoni bana mbatende haono mbahamadziho hamnika dzina la hamba bahangu wa mtata hangu haribala ngwani menaseu kanga bo mru mdebeni uwanzo yani menase au yani jibu hizo nuko hamba zabari hindi yatona amba yatoni la uso amanda bibo ndongo waba yabo bo komori mrungwele wa mabo wandu wa dembeni wao wovumbo madzina ya hawa ya heze fami zangu yabo wao ngo waharanami au kamimi ngamrongo banu sheka mrunga nzo yanle uso na tsoya yambe ko mibanu kaini mrunga ne telefona sheka mru hende ngurumo mru ya rongo ya bodabo ya lomba haya ndrao nge mhara mtijojua kanda ede ya rongo yabo wo ulaba na banu weze message zila za burwa zila kajajua ukamjo ziparisa no ziparisa yabo nyi wandu mtoa wana renseignement wandrabo tena ngamjo mjuani na abo ngamjo uhelelea parce que kamrunge na rongo na leuso yanambia dembeni mjimu dembeni hatu soti pia halafu mimi mru mjo kauja ya dharau mimi mru mdembeni mjo kauja ya mshangaze mimi na zalo bwari mji bali miti zalo bango eniti huwa bango eni aboti huwa arma ustarabu na kama mimi njazalo misruni mimi tizalo bwari mji dembeni yapo mru mdembeni yanzo yake kontro nami na jivenue ria fronteane yambe izo alonizo yambe izo yafanya uhao nizo natofanya wangu ni mjibu shikamrende nguto na ndongo hiyo na myamjo wajua yabolo abantu wajua helele ya zemba za madzizo kanga mjuo kana yemba hamadzi ya mtuje ila ile dina la baba hangu ne ile dina la mdadza hangu ne inya ya hawa ya baba hangu zila kaja zitunga zila hambo ni mru mdembeni sha emru mdembeni wanzo lona problem da mina we mfano zabari utsosubuti wa ndongo wanivumbwa yabo ngooneso kanga we mhara nami yabo nganyi wahara na nami yabo na muelewe ukana ngari mrambuani ne sayo do mjo helelea nyinyi do mjonja krizi mitina unja krizi minga mina objective wallahi ta wallahi billahi wa rasuli ngamlabo kamimi ntuka prena jitoa fidia no azalia yobonti kanga muamini kanga domkinia tabu do ujitoa fidia bahizira jadi ngoni aba manzo muonese ne determination lonio kamimi ntutani tuomba dua ntubaki Dar es Salaam bana yabo mimi ngamjuo kaezi azali weni wahi wajo kanja afa yabo yomda bo Mwenyezi Mungu yanzia kantife shaye namna wajon tortuye namna daraja juu walabda lagwa yemanalo namuoleo ya rongo wao ndabo Mwenyezi Mungu yanzia hashawafanya zenzia pia abdala yafe shabdala wae yemanalo namuo abdalagwa yemanalo namuo hata ya rongo wao leo ndabo Mwenyezi Mungu wae asiha yamba kana utido wakati wae rako jaja shaye namna wanruwala wamtortuye wamrenda tihindu no yangamie Mwenyezi Mungu hasiwa bai wangu mimi amjuo yekati wa hilwa jo utongesa Mwenyezi Mungu wae yabo mimi tinaka ujua nipe mtu nafasi nazifanyishi heze mashuhuli mwanduze nezi jo ujiri nazijiri shasisi wasaya ngasitayari harumembo ana Yunus karja amina determination ya daraja ya haju wallahi ta wallahi
mimi ngami tayari amipre atu ngamsuhete ndondondo ni wene azali no wana ne mrumshe wadwenda hezivu hune magungunu hatambu wakati je daraja hiyo amwanzo nione seukana nturi ya hatamba rongo chukayonti kazi jaza uhamba ngarjo hamba kazi jaza urenda ngarjo urenda shaminturi ya hata marongo keridhiki hangu hisa yetambu loniyo banu de sanjohu farahane jauna azaline mrumshe no wana wenda hezivu hune magungunu yode tabu loniyo banu na miamombo duwa haku nione fami azali wangamie wakati ndo je daraja hiyo mwanzo muelewe wandu wa dembeni ngamdoni vilia demagogi ngamjo mjuani ni kati mjuani mratambe bala jau babaleza jirijuzi wala kajajua hafanya nai afikiri wala ngundroje ba ya onda dimili hawangarele wana ungarambula nao mimi njazalo mpaharoni njazalo na banumbu na ile wendo tena vanumba bahangu hapo waudo watengo mji wa dembeni efamia yabo minga mina fungu hardinga mina mbaya hangu ye mbaya hangu ya ani yeye ani yaboye ani yabo mimi yambo sailembwe wade mri ya ruma ushemfa mji una mjini kingazija kimila yukaikiri badi mbaya hangu amba mzee wa Ahmadi hardini mkaizieni tena vanu ye mru ikao ya vaya ya jitole ya volonte handani haruma ye mzungu ya vaya ujeshi handani harumenti na mwede senderese yabo ambao usufamparabema uwe usufamparabema uo uende za kwangu ya za mtazangu ani bane kati janga mina usubuti haunga mrongo heli nanzao yetu karinga mrongo bahi bomba za mazi yabo mruna elewe yabo mbruna elewe ukana mimi ntina mru halafu mbrunende wakemba hamazi ila yangwao masudi tijindo masudi ngojo uambe ngoni jibu bahari tivumba mzimba halafu ngojo unikeleso wewe wendo uzalondahu masudi ngojo kauja unikeleso so ni mwa mzimba ngewa ukritikewa na zie politiki kavati politiki ya kidembeni ya fami sha politiki yo politiki ya bombru na juwe namna ya jibu ya juwe namna parce que sikarja la urudi za ferzini mi je m'enfuna mzimba je m'enfuna mwenye baraka je m'enfuna Abdou Soifu je m'enfuna kiki ngam e umruni mtahao habahande mru ikao ya de shababi ulona aminifu wanruwa wanembwa na yinu wakawa wanu wabazi nziri bakiari afronte bani hatu fatihu karna ujwa urengwa ni mateka ni pede ye mahakama ya hatu ya rengwa ni pede Abdul Halim mwana mshwazali ngufanyozi yanzao vahensi ya hatu jimla irengwa ni mwana wazali pede na mjeva numrambi ukanrabo fatihu yeti pede batulim konfirme yani na mana emana rabaye pede ngarjodo mambiani emana rabaye pede na mjeva numrambi ukafatihu nrabo katsurenga wanawashe ye watu wa malahoni jeri mambieni ka fulani na fulani wa roho ondolani hasibabu fatihu na yanumafa na mzorudo mambiani yanumafa ya hala haukatindi mbe halayo tolise mwana majeshi wa huu wakaya wakandania wakati azalia lo chef d'état major azalia hawamenyeleze ndola pia wakati yo wale wabyorao rijua upia rijua hata ze detail ikawaja mrubano na jerambie kaizoramba onrabo watu ndo msomani hanzima ndo soma hanzima ritoeze preuve tena rimwambie ni kabalanga bo mru fulani ya paruka directeur de douane ye maana ya kaunda la douane ya kaunomewa Henry rimwambie nukana ngabo mru fulani ya nomewa ministre de finance ye maana mru ya kaunomewa ministre de finance Henry na tumni kanize yani ze quatre vérités za hanyi ni wandu mlu arumba yeziyo kamtina ndongo mjoka ujamuri shangaze kamtina hata marungu mjoka ujamuri rapproche hamna mabe majagala hata mimi yote ni honlio minti wana ndongo watiti mimi ze plan loni zo bana bahande namna yo affronter fatihu donc ya budu bara kanzari wone se babi riko murongowa zirongo mzo zinjiza hamba shangaromba Mwenyezi Mungu rireprene manari bunguza mbabe mizura kanyo ngarjona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu nari nkezo kana hairi kamgwa benze Mwenyezi Mungu ajailie
haraka haraka banu sambia fungulwa wakati yongo jona wandu na remezi zigelegele za hindi yo mtahoni ndo esa hiyo kanganya ndongo na mzifanya baha nyi wandu mabanga nyi wandu wasambi nyi wandu wajua njijao shambi sambia sifungulwa hapo maudu mabanga mrema zigelegele za hindi yabo ngarjona na kamgwa benze. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.